Всем здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня мы приехали в село Хатасы. Это пригород города Якутска. Морозный день. Сегодня в 22-го мы пришли на выставку коллекционеров села Хатасы. Они сегодня в центральной библиотеке собираются. И мы тоже с женского клуба Игелене приехали 6 участников, чтобы показать тоже, познакомиться и показать часть своих коллекций. Давайте все вместе посмотрим. Вот такая вот библиотека. Ага, нас встретила сотрудник библиотеки. Вас как зовут? Мария Сергеевна. Мария Сергеевна, вы давно собираетесь, да, здесь? Клуб коллекционеров. Ага. Уже который год? Уже 4-й год. Уже 4-й год. По воскресеньям? Нет, раз в месяц. Один раз в месяц. Хорошо. Меняетесь. Ага. Меняетесь. Что-то показываете. Ага. Хорошо, спасибо. Угу. Давайте пройдем в зал. Вот такая вот книг очень много. Очень хорошо все обставлено. Художественный литература. Угу. Здравствуйте. Коллекционеров много, все приходит и приходит. Давайте пройдем в зал, где, собственно, и происходит встреча коллекционеров. Светлана Чере, беган кратик капсичу Чере. Он был истинным боларом был тебя гарамуя. Вот тебя когда на шуде экспозиция раздавала кити. Тоқтан хагаламуя кетен хагалабы кетен. Вот эти группага кирен барам. Ол группада кирен. Ол инна ла кайбат. Нурна кесте без кесте сяке дөкөр. Кирета ата дияныр. Оттан же билим баратым бу. Атынлык уже көрөр. Киге оны тагын эти ручка менен аты. Оны оларга ручкалар, оны бу тарактар балы, это то билим мандык эми мор тарактар эми балы. Оны эми тарактар балы. Устатырандыры китен агамба. Оны тагын чора деген менен. Кыра чораны тусалама. Оны туту каме кыттан. Выставкаларга же. Все. Здравствуйте, уважаемые коллекционеры, все присутствующие тут люди. Вот я начала подстаканники собирать лет 5 тому уже назад. Некоторые подстаканники, конечно, редкие. За этот год я уже купила 3 штуки. Они очень редкие. Вот, например, вот они, вот называется тройка зимняя, а бывает такое же тройка летняя. Но пока у меня только зимняя. Еще приобрела
это серебряная. Чисто серебряная. Кубачинский, да? Да, да. А вот это вот уже современная. Тоже интересный сюжет. Тоже интересный сюжет. Сюжет гражданской войны. Даже так. Тут вот приобрела мехлоровые разные. Они тоже редкие совсем. Вот это вот столетие Ленина. Потом вот эти вот еще есть. Это вот с Нюрбы привезли. Вот это я купила, Антонина Афанасьевна. Вот эти вот тоже приобрела недавно. И вот это вот. А вообще с каких... Сколько лет уже собираете подстаканники? 5 лет собираю. 5 лет собираете. Потихоньку. Начала совсем. Уже количество сколько примерно? Ну, около 150 штук. Ну, я собираю по виду по одному. Да. По 6 штук. Вот это очень интересные маленькие термосы типа, да? Да, типа термоса. Очень интересный подстаканник тоже. Вот такая интересная. Собираете только подстаканники или еще что-то? Подстаканники, потом значки разные. Я привезла именно на тему зайки. Зайчики. А это вот погоди, тоже зайка тут есть. Потом открытки, старинные открытки тоже. Разные. Вот эти зарубинские все. А это вот 60-х годов. Красивые такие. Вот эти вот старые. На разные темы открытки, да? Да. На разные темы. Снегурочки, вот эти. Ну, там. Сейчас вот тоже смотрю там. Вот это вот интересная эта история тут. Тут вместе лежит Ленин и Сталин. В свое время, это 60 какого там года. 54-го года. Открытка. Историческая. Вот тут еще, ну, есть, но это как... Тоже по тематике революции. Сталинских времен. Тоже интересная тема. Типа плакатов они были. Тема войны. Красиво. Ну и чуть-чуть посовременнее. Вот. Очень много тут. Тоже. Ну, в основном открытки раньше были именно на 8 марта, на Новый год, на 9 мая. Поэтому тоже эта история тоже наша. Открыток сколько насчитывается примерно? Вот даже не посчитала. Много. Несколько сотен, наверное. Да. Ну и современные еще сейчас собираю. Якутские. Ну и якутские есть, и такие. Спасибо. Спасибо, Октябрина. Тоже удачи. Пополнение коллекций. Спасибо большое. Попова Розалия Иннокентьевна. Почетный ветеран системы образования, учитель учителей, старший учитель, отличника просвещения. Награждена знаком за вклад в образование горного улуса. Это вот у меня ты. Ой, не дэх. Это был бюген болан на тему зодиака. Болан был зодиак. Вышивкалары кынан баста сүртен тақаны. Қаз бейте төрәйбіт күн айы үйәйі спай баракка. Қолығыра конкрет 12 штука. Қолығыра бұл соспақ болды. Образец бейге. Потом оно вообще вышивкадан жарықтан дағын қолығыра бұл новогодний. Қолығыра бұл новогодний. Тарихи новогоднийге бұл елашыны литрушки. Книжки. Ну и вон тема мини-книжки. Нахачу гайди. Нахачу его мини-книжка. Қолығыра бұл мини-книжка. Бұл был аңа жылға алып кеттірі. Арабский кара. Оны баланы бұл бүлі чөпке бақ. Бұл бәйді маңды конкурент.
Омук серетте қалдықтар, еде? Тут сеттан алдық. Эти бар. Ити ол ити кинеге темата туспа. Аны бұл зодиак тематы бір болғаны бұл астрология, небесный хоровод бұл барыта. Бұл ойдық кені бартын мұстың знактары, да? Барыта бар. Антыран болы туа. Это вообще оны кежелі мұннела. Біре дом бұта дұскала Кубаковскайға выставкалабыды. А бұл болы туақтар кендері. Зодиактар кендері барыта бар. Аны болғаны bu monetler bağlar bolok tuğak kene, dollar krolik kene. Ben senim kız krolik. Как раз зодиак. Аны бейін білізнес бұл. Bu kamsır karaqtaq Белорусскай монет. Аны тұран bu balağına Swarovski камень білізнес күйін біліқтәбіді. Аны balağına bu monetler. Олық бұл арахан санала бейдейті дестейін түгінші бар. Светной. Мен бәйім себейінде бен, сенім ол себейінде. Бұл олы мышка, бұл обезьяна, маман обезьяна. Жеңнәқ монета, рублевые. Жеңнәқ монета бұл. Біле-біле. Қорықаға көрер монеттер. Ну, это значки. Ол значки не бар. Все. Аны тұран болы бұл год кролика, год кота. Они спорят между собой. Бұл брелоқтар балар әме. По зодиакам. Бұл бала жетон монеты. Бұны хашуға еме олық шолкай бағай бұл қатақ оқ баланы хашуға көсті. Бұл бала значки, по зодиакам. Бұл өтемен көруші зодиак болыр бұндайды, астрология. Бұл қолыбыры бұл қолы бұл шыпқаланы кәлен тұрды. Бұл бәйін бұл шыпқалабы кендерінде? Олық бұл бар, бұл комплега. 12. Маны дықағын бе выставкалабыды. Ойынускай музейға семек қәме. Хатас. Аққы кімде? Андреева, Акулина Борисовна. Bu bağlarda doktor. Бастан сағаларды білген егер 4-5 сағат бар бұл бәрі сақсайшы. Бұқтыңға қаттары уже көмегер бұл. Нар подсвечниктері мұнияғытты. Чөйді. Бұл коллекцияғы сұрғату нәр ағалды кет болдағады? Яғаны дәбет болды. Түхі әлбәқ қасыллақтыда да мұнияғаты примерно? Бір берді қолыры мағыр. Бұқта хер қаттары қаттары онды бұқтырла қалы қалды. Бұқтар дұрыс қадыры қанатым. Мен әрі біліп пенсия ен таққалы. Болды қырақтағы қағанағы бұхылақты? Бұл балары болғаны коллекционердер атыдылар. Оны сөйлен деп Аңартас подсвечник әрі мұнияғытты, сөті көрі әбейі мұнияғытты. Фарфордары мұнияғытты сөйді? Сөп. Қайтақты, жөгалейлер кетті. Заварка хиттері, доқта чайниктері. Марьяны Горовна деді. Октябрина Дмитриевна Эджибит. Benim Bastan bu kadar belirtlerdi. Beyt oğurun. Ondan bana belirtlerdi. Başlı olayı. Ya onu settire ne diye? Kovaları. Bu emekeni belirtlerdi. Oğulları benim gibi. Çalamaları. Bulurum. Benim hospital kazandı. Bu köstühülerge pastayarına haccaktı. Bugün sana bastı geldi. Hatta kayınca bir de köstühüre bit gitti. Ne çok eddi. Sebep maktal. Сивцева Валентина Серафимовна. Ребятам билиндерин басты. Я Валентина Серафимовна Демин. Önce 996 Ламуньябын. Он мен библиотекага билебит университет кенигер көргөндөн таккаһын. Менен бунда 996 бу книжкаларды муньярга өйсана кирен келбите. Онтугун оттон бу
бустакка оранагылдым. Семейное чтение ден тематикаларкын, онно темуньямын итегоран алдым. Onu вообще 200 сетте онтан такка болду. Sonra bu akılları var, sonra takıntıcı kayına bakar. Хаттыстандан Ya hakkısından urut kahanları tüveri hacı. Барды кенигелякте. Barda kinigelerdi. Anıtta kinigelerken sonra bu kolesterol diyen tubunan toyunan, olak Farfor. şüveyba farforundan, umurallar. Kinişkaları, terekkeler bağlar, kinişkalar bağlar, sumkalar bağlar. Даже manlık sumka, umuralları bir tonu gidiyorlar. Tardalan, ondan kalan, talan, lahapibut. Ondan oğlan, oğlan ardaklarında onunla, kalktarağın ona hakaştırdı. Ondan oğlan kendisi bu munlardan verilenler, bardaklarında onu bir tehiyler. Була хатылдарды. Onda bu manlık kolleksiyonerleri kıttan daha sibestehebil. İki kolleksiyoner grupatigar WhatsApp'ka bağlı. Onu kimler onunla tuguna pildir, atastahar bullaklarınca onunla şirkehen doktorlar. Рахаты битте. Munnya bu значок, kınışkalak. Книжкада значогами. Kınışkalak mı kurtutular bu manlık kurduğu. Ebekler bu значок onda bu mandan ihiger kınışkalak. Особенно те tortar юбилейные издательстволар, журналистlar, suriyatçılar, onlar hurriyatçılar юбилейдерге hata harıllar. Kınışkağa hurriyatçılar. Onu tardılar bunu, ikiyeten onu bulakına bulakına. Onu dedim, bundan kerim baktar kadar Интерес бар бұл. Kolubura uçka çirniyler. Ben hektarlar titretlerdim. Titrettim çukurdaktan kurtarak çukurdakka acıka olan bayanında iskilat verelim. Olanda bile saniye var. Kütüdüm bunlardı. O kütüdüm neyim bunlar denge. Titret onun kütüdüm. Қайны хашу гейди. Bulurdu diye hektarlar titret. Anara kriyetka boldu. Anara paralel bolur. Saklatkaları. Kendilerin Mun yogutер бәйті де? 200 сетте онтан такка. Бу мандык эрек кеһе муньер устук боллага ди. Именно кинигелях болуна да сувенирлер бол. Татьяна Николаевна Шишигердемин мен атон бу кытын чагысыллакка якысы кодака көхөн келек биттен ота бу республикаскай коллекционеры Якутия деме күмсүгө киреммин онтолда муньян бар бут. Ол гына мына сен бирмин муньюм дебин бем истенеммин народ мастера истериле мие рукаттан ем истенеңете бем истенең онун истериле миха огурдак битнен бар. Онан бола мен дине коллекциям диен истериле. Олгом аргыга исте. Онна баалар миха рукку седеп көстөр истенен масыналар. Onu serge valla oğa iyisinden masınlara köpkeyder, ötükteri kolabora min çubuğun ötükten çok ötükten sağalar. Güzel valla mine masınlara migin terillerim var da bilgi öbüge sağattan var. Olur kuğun sektisi o nasıl etten sağalar bilinme dolu. Anı gelin kemge bu miha jamuttan kaldı. Kolbuka diyen, skatulkalar bağlı. Kolabrola bu ola orukku. Men teriyokütten öydüğün yeber barata, yem barata süsastak bolu de. Onunla bu skatulka bu, ola orukku. İliğin oğulda bağlak, boyunun oğulda bıtsak, sedek kostüller. Onu serge bağlağına bu, kolabra mi oğut öydüğükten var. İliğin bağlağına istener tereleyen kolabra uktalı verir. Revolüsyon tamam. Тулейдене бите хатуара. Завод бıraktı kimler diye. Onu serge ola bu oğullar bala kolabra jon oğurbut ülelere. Skatulkalı sedek kostür. Mena mağahin gene muspapın tuğuk materyalın körevin basatan turan ise onu serge ola bu ara sedek oğulakta. Bu kolabra manı seveske soyu saat nağılar kolabra. Bu vallahi bu kimir. Bu
Ола холобра мешка толка не СССР сагана. Бартна галбатым никнан аныбы кемнен олду душка толкала кала перламутда. Кыра инглизелек туттар. Бу көддөрүгө калдым. Бу мени истериле болан 300-тен 400-тен такка бар. Onu sergili bu süydükler kolubra beyem oğut edi. Ben beyem emiye afterskay istenyen bolarım boyundan beyem. Bilgim bolam munyar jonga süydük olu sınadalak. Kolubra hep köddüller sep. Sakabı seriye diye kağıyak. Kelleğine dağına. O saka her gelen oldu bu süydükler. Onu kurdu bunun beyem oğurdu. Saka seriye oğurdu gibi kurdu. Beyem oğurdu. Bilgim beyem asadar beyem oğurdu. Sep kireyde materyalım bulan sep. Otomalı sorok bala uçtar kinler oğurlar mama moğuttan, dayak moğuttan eterge sep. Unak moğuttan men oğurdu sep. Meni kolubra bu beyem oğurdu. Banda bar kolubra tangahanan tiyen oğurdu ne bar. Bu ballara fiyatır tangahanan tiyen sarıttan tiyen oğurdu sep. Onu kurdu bile kim munyar jonga kolubra bu dayak moğuttan. Onu munyarçılarga bu kalesiyalın elbette. Ha kördüler nadiyonda. Onun sergi ola men bala daha tan broş munya vapın gıdan bara bu broşta munya. Kolora bu broş bile yebitten kaldı broş geniye. Ola divin yem nar iliner keterete. Onun sergi ola bu o hejene divin bu astra diyen plasmastan olur. Rozo emnega kızıl emnega harpa emnega bar bolar ete. Onun sergi ola bu broşta niye yem sagattan bağlı ketehece bu broşta. O yantarlar bitti. Yantarlar çeşitli. Men bala beyem bala jiginen ünkünüpün bala men şöteki balina bolmaka hallagım desep olgun baga sanam diye fikirli men baga sanam balet diye fikirli baletlerin ha sebebim beyem ünküge öğrener tağım desep onun kelini kemine bu baletten tema kostüm buralar sep munyabın onu bola bile kördür ki bolar diye kurduk kösten keler. Bu biliyorlar o bılırgılar diye. Bu bola olağan Aha. Ağaçlardan kestiği onlar koleksiyonerleri gitti korsuyga barıgıdan mustubut. Kuaraftağı kürsü gelen olur. Onlar kimler bellerin bilginler ettiler. Ben kata saloktaktara munyunu değiştirme koleksiyonuna koleksiyonera yedi. Munyunu sengereçiler munyacılar munyon bağlaktır gibi kim bu munyu tematik intereslerden kalan olarak ondan iyiye kabarlıklar evde yoraba buluştu. Regionalная общественная организация коллекционер yapıcıdır. Onunla bir bari çileğine bağlıdır. Kralan tümsüler bağlıdır. Bilat edip buluşmalar. Onda bu büyük tümsüyü tekiterince 19 yıllığa korat jaktalları koleksionerde tümsüleri. Ben gelegimden kukula yörökete Onlar tuh, onlar tuh munyal, mau hunjuk munyal bala kaldı bana. Ini kayak öyle sustan ya bak. Ini kena jam barta tuh, onlar kelam naik bum nuput, ustatiyetka merbe, 500'ten tasta. Onlar tuh, kukulaların ballarına, hettuan toğustuktan bu, hettuan toğustuklar kukula, kıhımbilin maya oları, yörökete. Ol ballar, o kine anyabıdan yüzlardan. Nahal bana ranyular etti oldu. Ben lüksü kasta. Onu toktular evi. Onu mun yapıp onu 500'ten taksıda kukulata. Onu mağlara rantuita. Bete mağlara. Onu ter kukula bağlam gitti. Onu bir bekle gitti. Onu ne diye bir bek bağlam. Onu bana ter bağlam. Bete bana bir soğla. Onda bete hatta yok olatlar bana. Onu kukula festival kadar. Ini kan kukula memunyamun bama hunjuk memunyamun onda tuh. Ustaz lihat kelar. Onda tuh. Mama hunjuk kerja kamu. Mama hunjuk kerja hene vallahi kerja.
Kanna uğrağın diller. Anı üst kostal diye munyamı. Anı gemiye berdi. Anı gemiye var. Üst kostal diye munyamı dur arabın. Onu kimde kibbet anı. Onu canına kadar etti ben hora. Uşağından kiddana. O kadar toktu ıtırlar. Bana şuraya yeması da var he. O kendine. Ona kaldı yıtırlar. Onu işte daha kadar daktiler kelimen gelme tabii. O kadar kukla karan tadal anyalılar. Ha diyen kendine. Orada kuklar barta toktular edeci. Karakterler ha. Öyle işte. Debriyenin dağını sağanım yanına benim kuklanı. Ha kuklar. Evet bu dinleri. Dinlerin elbette. Dinler akpıp. Antayı kıt akpıp 500 tane taksım ete. Ondan sonra akpa takpıp toyuna cahak katanlar ete. Onu turanlar yürü. Onun da kasaya tünürü kötü. Başım tuttu. Elbette ki var öyle emeği kasaklarından beni tuttu. Bakı var üstü ki İki tane çoğun geçirlaktır sağlar. Broştattan havalavdı. Ondan tempiyet sudun уже sebep bizim orkumun yoktu. Onda statüyet kalır omunya ben, ama bunları onda işte tuğ entrene onda riyakay tayar уже bilirim. Onda ki munya hıcan komuya hıcan sanat olur yere bir olabura ki уже самый riyakayları munya bolar bir. Riyakayları onda istoriyanı öğreten Dörüt himbir musulgan kurduk. İyice kiren bara turağın gibi kurduk. O hem bildiğim bir bazı nalaklı. Çok yani etkili müziği kurduk. Bu yapım var. İşte malın elbette hani hem bir munya bukun camı kurduruyor kunlarda bu virüsün. Yani korupar hatırları yakaladı. O kendiki müştah kurduk. Doğru müziği ne biller, oje istoryalar, sakal galuga, revolüsyonlu galu, diye yapımlarım. Hatta ben yaka bu büyük kültürüyle kaldım bunlarına. Çekoslovakya broşlarımın yapıp, oradan ağaya aldım, onunla bu mandık hukuk haklarına aldım. Bu bunlarına indirehine ediyen, kinler bari bir mandık yoktaktır, stillaktır diye. Bu mandık tasdiri bulduğunu Pekin Festivali yönettiler. Ona emalinden geri getirdiler. Ona üksün boz bora bulduğunu uçluğu spor boğularken. Onunla bu bulduğunu aldıklarım bir honuz, 6 honuz, 7 honuz sıldardaktır. Ona buğurdu kösümüş olacaklar boğular. Karamikra şapkalar kadar. Emi beyde tüspe istoriye kurduk bu kahanara uru durupu bulduğunu. Ona bu bilingi uyarıldı. Сохраненная кабинетtan кири verir. Ona kas bilgi duhu ite ne interene kolabra bu farfora var. Stavkada me kolabra broş koptik. Eme emalda tuspa stiller diye koyuyor. Çabem tuspanın kalgasıka çayatını. Ben bollana kiniga munyabın kiniga 2 milyon ya. Asiye sağana deskay kiniga barete orada kaldı beyler var olur. Çekecekler. Daha şimdi. Hasta gelecek diyorlar. Asiye kene orada kaldı da beyler tutar işlerine başlar mı? Ben aldım bana kendine. Onunla kıracaktan daha kaskanlar. Ben munyabın bile. Ettuan hiçbir sınıfta. Oskolen nerede ortasında. Ben bu camurtan kaldı. Oluyor. Bu kadar kenara kaldı. Oluyor. Biz kaçına kaldık burada. Ben ondan demeye yapmışız. Hayda bana acaba bakka ihtiyacım. Ondan dolayı o benim kaçım. Çok var. Olur ki Respublika kaçta başta hep birlikte diye. Bunların onlar bin türden soğuğa koleksiyon vardı. Çok var olası. Profesörlerle vakitleri dolu olur. Çağırdıklar işte onlar olası ürün koymuşlar diye. Çok koleksiyon olur. Ona bu akıllı kadar emin
Aman bollarda kördüm, onu ben balagan tuttan baran onu camı tutamın onu ben mostokun baran. Aha bunlar bağlattım. Ondan boyu bola bu aksızda yatta sana büyük derinlenmek Kırgızistan'da yer kolleksiyonerde kültürleri cenabı orada tablolar simlayla doya ben bollağına medistra ben babanağa onda bollağına ben bolla kolleksiyon dedi iyem İstanbul'dan sağlarda Sovyetский Союз sağanağı один рубль ден улаған қатчы бәрде оны мұнан сағаларды ағуға төсілді ол онда мен үксірі әрдемаңыз көремін оған өттемін onu karımda kan yakar bu kalitetin diğerlerinden onda bu skola hınca onda bu stüdyenli hicam kaççıları bunyan уже bilinge kaççılar buldacı bunyan ağalatçı bu onu kayakçı bu razı kehemet köratçı der kaniplar ingler onu kullanmak bunyan mun ondan уже yakar bir yerde barıtın onda onu barıtın sindiremin etti bunyan oturanda kaççıları kaçlar onu droş bunyan onda uçkanı bile oğlarsa onu oğları bile интерес тардамын ручкаларын ягып махит броштырмын. Агафья Семеновнаға кини бу Пушкиняна тематыгар нахал бак муньюлага битсе, оны ите киряты кытта стеклянная витринага турарабыт, ким көрбөтө көрөрүм. Min hamay elbak stasta aramnya alhon ikhutamnya tahun tu tahun besok ikhuta dodi kasha student manager orang number kiskun orang orfana jasa keluarganya juga sudah orang orang hata terbehatam itu ibrahim maham beragara studio orang kunci orang ada Pushkin merek nalar ondan keramunluk istayda keramunluktan hutan barka statuet gitu don торговлятыгы мерке ол статуетка бар дүниеге өтті Pushkin олханын тақпайды оның статуеткаларын берген ине хүбеттен таққалар бар өрқаттар бар бронзалар дейқа урпуннан билеген онталарынан атылынан бар онтан мухам билеген те көрдөн бүтүн көрдүгө турап көрдүм ток бар Pushkinге хевестага барды мухам билгенге дагы мағлумат етиптине Pushkin тугунан тоогра бар деген басылып туруп муну онтанда бар даны эбе Pushkin интерьери онна значоктары муня Значоктары онна бу монеталары муня Логиканы ябганда диyorlar diye. Hanga-hangalatım. Bu значоктары муня bu hanga-hangalamın jarıstatıp onu sonra var. Попова Наталья. Bu böyle Moskva bırakma var diyor da. İnternette videolar yapıyorum. O yapıyorum. Bu manyeta böyle bundan havalarım kendi bilen var. Sana bu bilim böyle. Bu bir kinişte vurduk var. Şeylerle bu hurullah edeceğiz. Bir kapeyka tuğulu kasabi mesela. Ha şu barta temalarından arası hacet. Bu vallahi SSR'skay doktordan oran bularak bir koyda bularak biri bu beş koyda bularak ona bu balar ola kulbaktın doğru. Ona kapikala, ona ben kapikala. Ну, я видим рахта. Это чеченский, он хамгер хаттар дейсен алахтара. Маны кветна комплектна будет. Маны бу Pushkin'in bular. Şeyge ben geydi sokta.
Текам хоғонда ман, текам хоғонда. Мурманск. Әке бәй кетті. Әме монета мұнда. Сарскайдары ойнелік кетті. Рақтаға ғана. Мен аскайды. Бестәқте. Бестәқте. Bu vartan komplekte. Bunu yapmışlar. Bir vannak girerim. Beşte gittiler. Bu mantıklar ne var? Снежок. Здравствуйте. Ага. Акыт сол. Группаға барбын, ретроскладқа барбын, бүгінгі малға барбын. Снежоктары мұнябын, открыткалары, зарубинлары мұнябын. Бұл детской календариктары мұнябын. Бұл маңдық детской тоқтар календариктары. Медь мұнябын. Онда бұлыр. Опсиянан білі ұрыққы бәйбітігер бар малдар бұтын оны мұнябын. Ретро веранда оңыстық бағарап, олымда де кірі-кіралан барды мені.